الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May peace and the blessing of Almighty Allah be on all of you, my guy. Wanti nara inshallah ta'ala dubbadhu yoo jiraate homaa akka zuraaniiti. Who is Muhammad? Muhammadeen yaa obboleeyya yaa obboleettiiti yaa obboleessa kee. Wanti isiniin jiru har'a who is Muhammad? Muhammadeen. Muhammad jechuun obboleeyyan kee obboleeyyan Islaamaa ni beeytan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam khaatimul anbiyaa ergamaa dhumaa jechuu. The last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Akkas ta'uu wajjin duuba irra guddaan keenya beekumsi isa nuti isaaf qabnu sunnaa isaa hordofuuf qabnu hedduu duuba dhiphataa xiqqaataa jira duuba. Obboleeyyan kee Muhammad jechuun isa duuba osoo nuunnaafsi hin arkin maal jechuu ture? Ayyan to my brothers and sisters, an obboleeyyan kiyyaa fi obboleettii tiyya osoo ana hin arginatti amanan yaaduun ni yaaddawee naaf fakkuu jaa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam na yaad osoon arke osoon isaanii wajjin wal qunname jechuun jeetii yaadda ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nu yaadda'u waan fitinaa akkana wal kokortee deemtu yeroo tana keessatti akka wal gubbaa babbaatee deemtu tana waan beekuuf ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam zabaan akhir keessa jiraachuu wajjin uummanni isaa akka jallatan ni shakke duuba sodaateeti akkana jaaduuba osoo inni jiraate immoo ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiin hiikumaafuu duuba nu qaceelchuu danda'e duuba. Kanaaf ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabonni isaa osoo bira tattaa'anii akkasii Bilaal radiyallahu anhu gaafatee maal jedhan yaa rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam we are your companions, nuti sahaabonni kan kee sahaabonni kan kee sibira hin jirru hinoo sibira taa'utti hin jirru jennaan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam you are not my brothers jen isin bar obboleeyyan kiyyaa miti but you are my companions jen isin bar sahaabota kiyyaa saahibban kiyyaa hiriyoota kiyyaa jen ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. But what you have to quote in our mind is that when you sammuu teenya keessa qabachuu qabnu obboleeyyan kiyyaa who is the brother of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Inni eenyu jechuun fedhame obboleeyyan sun eenyu jechuu fedhe ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam eenyu obboleeyyan san jechuu fedhe obboleessa kiyya namni biroo duuba ana atii fi shiidha duuba nuyi warra amma addunyaarra jiru warra ergamaa Rabbitti amanee whom they believe by the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam but they are not seen him. Osoo ijaan isa hin arkin akkanumatti oduudhaan isatti amane kana jechuu duuba nu baan ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad peace be upon him say for us say wanni inni nu jechuu jiru maali obboleeyyan kiyya nu jechuu jiru duuba obboleeyyan kiyya fi yaadii jaaduuba anaa feeti hagam takka ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam yaadu jiru hagam takka ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ullaa isaa ta'uudhaaf cinqamu jiru hagam takka ergamaa Rabbi sunnaa isaa dalaguudhaan jiraachisu jiru hagam takka ergamaa Rabbi irra salawaata buusuudhaan ergamaa Rabbi jaallachuu jiru hagam takka lubbuu teenya yoo ergamaa Rabbi hammeenyaan dubbatame lubbuu teenya fidaa godhuudhaaf jiraachuu jiru hagam takka maatii keenya irra ergamaa Rabbi jaalanna sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan kiyya obboleeyyan Islaamaa hundi keenya wanni dhummamuu qabnu tokkoon keenya hin amanu wallaahi wabillahi haga lubbuu teenya maatii teenya guuturra ergamaa Rabbi jaalannu rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko uman yaa ergamaa Rabbi wallaahi ani lubbuu tiyya caalaan si jaaladha jeen ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam wallahi ergamaa Rabbi Umarii maal jeen yaa Umar jeen hamma lubbuu tiyya caalaa maatii tiyya caalatti na jaalattutti waan amanee jeen itti yaadee deebi'eeti wallahi lubbuu tiyya caalaan si jaaladha jeen Umar. Akkasi duuba dhugaa amma hunda amantii jeen jechuun dhugaa imaana sana amantii jeen maal jechuu barbaadeeti obboleeyyan kee dhugaa Rabbiitiin ergamaa Rabbii jaalla haalaan jaalachuu qabnutu nurraa eegama. Yeroo sana keessatti ergamaa Rabbii jaalachuu dhabuun keenya garuu waan hedduu nama gaddisiisu duuba ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa guyyaa namni akkana cinqii ta'e san keessatti namni shafaa'aa nu dhaabbatu namni Rabbii keenya magaddaa nu kadhatu ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam hundi nabiyyoota nafsii hundi waliyyoota nafsii hundi sheekota nafsii hatta nabii Allah Ibrahim hatta nabii Allah Musa hatta nabii Allah Isa hatta nabii Allah Nuh hatta nabii Allah nabiyyoonni cufti nabiyyoonni jajjabaan gartee ulul azmi jaaman hundi isaanii sallallahu alaihi wasallam illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam the last messenger of Allah peace be upon him isa malee hundi isaanii duuba my soul jaa lubbuu tiyya jaan duuba ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ummati yaa sujuudu bu'e Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama
nama barbaade guutuu ni harkattaa jedhan duuba. Kanaafuu obboleeyyan fi obboleettii shafa'aa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam warra harkatu irraa rabbi maa taasisu jabaannee karaa ergamaa rabbii haa qabannu. Warreen karaa ergamaa rabbii hin qabanne warreen hin salaanne warreen ibaadaan kun ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam suxqun jaan narraa fagaadhaa narraa diimaa ummata kanaatiif shafa'aan dhaabbatu jaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Yaa warri akkasiisu waa hammaate yaa rabbi warra akkasii sana naannoo taasisanii obboleeyyan kee jabaannee yeroo itti sunnaa rasuulaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jiraachisuu qabnu yeroo ergamaa rabbii itti jaalachuu qabnu yeroo ergamaa rabbii itti jaalamee jannata inshaallah ta'ala ollaa isaa ta'anii warra ergamaa rabbiitii wajjin sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaadhaa ollaa isaa tahee guyyaa qiyaamaadhaa arshii jalatti illee wajjin ta'a hunda keenya rabbi maa taasisuun jaa wallaahi namni ergamaa rabbii jaalate inshaallah ta'ala haaluma kanaan audiyoo tanallee waliif dabarsaan isiniin jaa. akkasumatti yoo rabbiin fedhe inshaallah salawaata illee buusuu qabna salawaata buusuu danda'uu qabna yeroo baay'ee hunda baay'isnee buusuu qabna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.